Nimbang arabi tayo gagayim ko. Ti pagsaritaan tayo ta sa nga pulo nga bilin para kadigitay agdadamo nga agarem. Digitay agdadamo nga agarem agdengeg kayo. Ta digitay nga sa pulo ko importante. Masurot yo deto nga sa nga pulo ang pamabiling ko para kadakay nga agar-arem sigurado 100%. Gas deta, sinuman deta ang armen nyo, lasod iti makalawas, dualawas, talulawas, mapasumbat yo. Basta lakid di, surutin nyo, di kita isang pulo nga pamabiling ko, Dengganda, okay? Agdengag kayo nga naling, Number 1, muna, agpakugit kayo, uno agpatuli, paunay ka na din ko. Agarem kan di ka pa kugit, supot ka pa lang. Samoy baga, kaya kitang ipaglaban. Kahit sino man ang aking karibal, hindi ako matatakot, ako nam. Lumabutin ka pa yung agpakugit, agpatuloy. Sa kastat ibagabagam, amom. Di pa nagarem, kung naking ka, para ka di kita kugit lang nga tao, tuli lang nga tao. Tadetat pakakitaan, nga lalaki ka nga talaga. Deta kumbaga deta graduation no talaga nga lalaki ka uno saan. So nga no supot ka pa lang, hangka pa lang araw. Urayan ti pinagkugit mo. Nakababayin deta. Kunada, amunat agar man. Di na pa may turot ti patule. Ora kitam, kay mo panakanan da kati aram support. So nga number 1, agpakugit ka, tandaan number 2. Napo ading ko, agasiso ka mo. Tumaytainting lang tingisin mo, di ka pala kasisaw. Sa akin kami umabay-abay di kita balasang. Sa mo pala favorite agbadog puraw, sa agdimpo puraw. Ti kemalman milat-milat taon, naman tsanang. Kasano, sinasadot, agdigos ka sabon-sabon, di kasya-kasya muna. Baya mo, nangisit akmat kunam. Apo, tanangisit, no once nga makasisaw, agbaling nga nasalang. Asisumot tabagay. Agarem ka, di ka pa amot agasisaw. Nimpeng nga radradan tabagay. Sa umabay-abay ka. Hanggang kaputan ng isit ka, hanggang kasisaw. Hanggang madlong ako ng tilibag. Tinangisit, masiswan sumulang. So, dakay mo nga napupo daw. Hanggang nga confident. Gaputan na po daw kayon. Hanggang kasisaw. Naapo, kahit yumapan na kanan ti, dirty white. Napo daw ang madaming libag na. So, may kadwa, tandaan nyo, agasiso kayo. Agasiso Agasiso. Number 3, may katlo, agtutbrush kayo ba? Hanggang nga may kisarsarita ti balasan no, di kayo nagtutbrush, ta nakababain. Nabangsit ka sa aw mo, bad breath ka sa kami kisarita. Sabi la dikki-dikki, kulay yellow, Diyos ko sa tay kalkalpas mo nga nagmiki, nagsupas isukar mo di mamamikisarita. Kadando flavor na ta sa aw mo. Flavor S, sopas, flavor M, Mike. Unay ka na din ko. Sursuruan ti agbras nga nalaing, papudawang tangipin mo. Tanuwas po daw tangipin mo, ure bangking hanga napintas ta iso mo, iso ti madlaw da. Kitam, ibakadan to. Kitam na Jenny. Hanga napintas ta iso na nga po daw dyan ngipon na. Kas jay, amon ti babae sensitive, deta ti akaw. Maangod, data sang akaw mo, paip, awaning. Tapos ang maliligayang araw mo, kuna daking ka. Hanga gararam, no, di mo pa amo ti mabras ta sa akaw, ngipon mo, dapat nabangulat ata sa akaw mo. Migi sarita, aga Mike. Katuang katon, aldaw. Parang aldaw. Mangibabaing ka. So, agbras ka. May katulad bras. Number 4, may kapat. Ura kita natin agjodoran ka mal, ading ko. Paunay ka. Agaran man, di ka pa agjodoran. Langat taba daw. Samo kargot, di mamamigi basketball. Sika, peso sika kalingan di basketball, dama ang lit mo. Kasana na yung bagada, nalang basketball neta, ang guardialata, inanglit. Naapo, agjodoran ka, isa ka umasadig ti balasa, nalayag ti basketball ko lang. Ay apo, ading ko, hamo maangot de, takilikilimon. Isudat makaangot king, na-immune ka ta, kinabangsit takilikilimon, iso ka, ti panagangot mo, ti bagbagi mo, normal lang ganun. Kumarik ka pa, iba ka dadanglit po, uray kitang ko lampay. Hamo maangong arudan, tana imyong kan, isuda iti makaango. Iso ka pang asim, agjodoran ka.
Ato dita, Rexona kas kada axe, di gijay, no awang bulong bayabas, no awanan asain, no may katawas, pabalain. Nakababin, agaram ka, no, rekitan, Diyos ko aya, saka pala lenget-lenget, karget mo tayo malam. Anyan tula no, ingay itong nagkabalay ta babae, agmalam, inanglik ka, ni babae, number 4 dyan. Number 5, agpurma ka mo, agdala ka mo, ay naapo aya. Surutong mat, di kita kabarwanan nga dala. Ti uso ta, di kita skinny, kas kada jagger, no dapel la jagger, iso surutong. Hanga sikat agi pausot at, no sikat agi pausot, dalat tao, pagkamalanda ka nga jeje mon. Agus, anak dalam, lawlaw, bulawlaw, hip-hop, dapat hip-hop tata. Ipauso makunam, katawan na ka na. Mabayin ka mat, agaram ka, dapat dala. Dala mat at abagbagay. Sumurot kabarwanan, pumurma ka mo, basay. Sukarti pagabrutam. Kitam na pimpintas mo lang, hamoy baga nga awang mo original na gamit mo, hanga kailangan ti original nga gamit. Dapat lang, kailangan mo lang agdala. Ha? Dalala deta. Dapat nanit mo takita ma. Hanggang mga tila-tila, dahil susuta ta pagkamalan na ka jejemon. Sumunod ka mo ti uso. Number 6. Tagaraw mo mat, ading ko. Oo na kan ag gentleman ka mat, tagaraw mo, tahang ka sila binabastos mat. No agaram ka, dapat gentle ka, gentle ta pinagsasaom, gentle tagaraw mo. Tangar lamlam mo yun ta pinagsasaom. Alam mo, arterik na tayo balasang. No timalam, ingkamat tulungan, tabakadan tayo bag na. No makita mo dyan, arma, kay ingkamat tulungan siya kung kunam. Ag gentleman ka mo, tagaraw mo, plastaran tagaraw mo. No pinapangas ka, sinuwarte mayat king ka. Pangas-pangas ka. Agaram ka, armot ni kasi kunam, awumot tigaraw mo. Ti babae, kasapulan dati gentleman. Una-una ta face value, basta na gentle talala. Number 8, hanggang mga piling gwapo. Kagkagura babae deta, kung kunada nga GGS. Gwapong-gwapo sa sarili. Hanggang magpilpining kas dyan. Kagura ti babae kasta. Gaputa, peso gwapo ka. Ipatamag mo, aming mga tricycle driver, ibagam gwapo ako na. Tas no, agaram ti gwapo, hanunay na effort, automatic nga kaya da. Ay haan. Hanggang mamamalit, automatic nga kaya da. Depende ta babae. Depende ta babae mo, no kasano, tikit-kitaan na lang ha. Mayat, ado ti babae nga kitaan da jay. Alat lalaki. Kumbaga, jay feeling na nga, pepeso. Hanggang eta feeling gwapo. Gaputa gwapo kan, siya iti na apple of the eye. Pagkaagawan na, loko, dulaunay. Kasya nga, feeling gwapo. Number 8, ag-effort ka mag. Normam di balasang kami, nading ko, agiregalo ka mag. Agiregalo mo ti sabsabo, teddy bear, inkamot i-date, ag-effort ka, inkamot pasyaran tabalay ta. Halang ta eskwela ti pagarmam. Halang ta sirok ti salama, ay sirok salama. Adayo kay kanil sirok salamagin. Halang ta sirok ti garubo kada sirok iti salaysa ti pagarmam. Alam mo ate kung kunada nga ala panawag nan, ate kung kunada nga formal. Ingkamot agpasyar je balayda. Ingkamot ide. Agurnong ka. Ibam kininam kiniyama madut xerox may isot pangalam deta i-date mo xerox. Adot iser-seros may computer, mano nga page ko na. Agin inot ka. Isot, effort tam. Amam ti babae, amam ti high school, no, ti babae, may kalabasit deta, nagdakkel ba, nagkanyadan. Basit lang abanag, ngaytag mo, para kanyada dakkel. Kamlat sabong, sabsabong, ore may mesa. Mison tulat, igamanda deta. Hanga pang panudan danong mano, ana, di itid mo, basta no, ikam isuta. Ti anama nga klase nga banag. Pang papintas jerik na daki nga kasjay. Ag-effort ka. Number 9. Ito ya, importante dito. Barkadaem, digijay barkada taarmem. Digijay best friend na BBF na barkadaem. At ay isuda ti agbaling nga foundation mo. Kaya mo isuda. I-treat mo nga friend isuda. Kasi tapno, ibagada magka-di friend da ay kasi nasumpot ni ana, caring, kasjay, armam isot, tingin mo lang armam, di circle na.
circle of friends na, di kita am muna nga ron. Tapno amin nga ibagada, kanyam, positive. O syempre, makulong to, ada circle, di circle na. Kay system na, kakilala, kamag-anak. Isut muna di japay. Agpabanglo ka nga, kanya tapno ti, ibagada amin, panggap king ka, ay ka, mayat, double thumbs up. Kasjay. Tuno mas anan, tuno mas formal, ni inana mo ni ama nakakabsat na. Kasjay ti anam. Na ore di nakakayat ikabsat na dananang na ay worm no di nakakayat dananang kitatan na kakabsat na ay worm di kita circle of friends na kapag yan na amin di nakakay system na kasjay ti agaron gayem. Hamo lang i-direct amin ti marekrik ng kanya na pakisamaham amin nga am muna. Ha? Pakisamaham amin nga am muna. Tandaan am dito ha. Maude, may kasangapulo, pinaka-importante amin ha. Respeto. Ha? Ulito. Respeto. No, alsin numan ti armam gayem, balasang mandeta. Single mother mandeta. Balu mandeta. Bakit mandeta armam? Dapat agpapada ti irespetom kanyada. Hanga kaputa ubing pay dito kunang alis sula maululaw. Kasi ti pinagteknik-teknik ko medyo rap. Ay haan. Ti babae kailangan na ti respeto. Ore kita abus na lang nga pangit ka nawang pe respeto ka nang araw dal. Kagrup-rupakan to kanyan manyakis uno repisa na. Amon ti agadjas ka mo awan lang nga pada ka na ro awang gwapo nan agrespeto ka mo tan isulat na pintas ta anan. Isulat i-back up mo deta respeto respetom kanya da sa kapelakas ta narap may ngaro pagkaman na kamanyagi sina aya po ading ko sakti patjem respeto ti babae equal deta ubeng bakit balo no ore natan respeto panunuto ma ni inam ni respeto mat ni tatam idi agarang isu nga kasi mo ti pamayam. Kasjay ti pamem, respeto gayim ko Takunak, urehang kagwapo, no na respeto ka, sikat number 1, tapuso na. Digijay gayim ko, digay sa nga pulo nga biling ko Ubrahin nyo deta, number 1 naging ganat number 10, kung nagtata 2 to 3 weeks, 2 to 3 weeks, detar armam, isunto ti agbaling nga girlfriend mo. Tekunak, kita, amom ti plastaran ta magpagim, plastaran ta garaw mo, ikam respeto amin nga babae. Amin na babae. Tadeta eta kayat mo, maalam. Kasjay. Isula DJ game ko Till next time, manin. Ti kayat ko, subscribe kay ti YouTube ko, and then i-click yung pa DJ notification bell na tap nun barong upload ko, ma-notify kayo ag-vibrate. Kasi kung ano ka. Kasi okay? Thank you for viewing my YouTube channel. Okay? Diyos ti agngina. Thank you. Annyeonghaseyo.